hilang aku tetap baik dengan perasaan sekekanmu dan setina majikan asik majikan 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 kalian kenang sopan deh kebayang indah mangkenen temen rasana sowan ada liwat pe majikan bisa dilangan kayak majikan sowan oh sing asli ya biasanya mah biruan oh mungkin maafkan ya majikan asik majikan tapi kepriben pulang orang bisa kangen majikan asik majikan ke majikan aduh majikan sing percaya Mama Indra kulane cinta Mama Indri seulang sepisan Mama Indri ilirana najan ora dikai kengko sama mama tapi katan bangki kelar sampai hati kelingan janji sini arane sapa kenalan kita nih beli bisa hilang aku mama Apri perasaan sentekanmu mama Apri mama Apri Mama Indri asik Mama Indri kalian kenang sopan deh kebayang indah mangkene temen rasane mana-mana bisa dihilang aku majikan Mama Apri sing paling eman sing paling sayang Mama Apri dalan maning mah asik Mama Apri terus Mama Indri tapi kepriben kulang orang bisa kangen Mama Indri sing paling sayang Mama Indri aduh majikan sing percaya kulaning majikan cinta seulang sepisan tolong kulang ilirana ora dikai Mama Apri ikatan bangkit olah rasa prihatin kelingan Mama Apri sayang Mama Apri beli bisa dihilangan maaf tetap baik perasaan sekekanmu dan setina majikan asik majikan kesuwun majikan Mama Apri
rasane bisa dibilang aku. Mama Amri, Mama Indri, kayak kemajikan kesuwun banget majikan. Spesial wong sekaresni Jonathan Pradeshi. Bos Hongkong, bos Taiwan, kan kola ngerti, Mama Apri wis duwe hati, tapi keprike, ulang orang bisa kalah. Spesial kagak majikan, aduh majikan sing percaya. Kulaning sampean cinta semulang sepisah, tolong kulang hilirana najan ora dikami tapi kangen bakti kula rasa prihatin kelingan janji sing bisa dihilangake tetap pahit dengan perasaan isun kekangmu dan setina asik-asik kayak Mama Apri. Kalian kena sopan deh kebayang ingat rasane kebenaran sungguh bisa dihilangkan. Kesuwun Mama Indri, kayak konon kayak kerjaan kita baik. Yakin, tapi sabar terus sih pasti ada pokoknya sabar mani. Bangun. Dok, di batoni wis kagian batoni Mama Apri. Dok kakak ngerti senok wong ayu duwe laki. Iya kakak. Tapi kepriben kakak orang bisa kelale. Iya kakak. Saking cinta mati ya orang bisa kelalen. Nok sing percaya Percaya Ninok nenti cinta Sebulan sepisan Ayo kita jalan-jalan. Ayo aja orang dikali. Iya sayang, tapi kangen bangku wis ning batin wong ayo kula rasa pribadi kelingan janji sing beli bisa dihilangkan. asik Baik depan perasaan takkan keganggu dengan setina pribadi. Jonathan Pradeshi. Kelingan kenang sopane Kelingan bayang kebayang hilang semene ku ganteng mungkin ganteng pisan